Muraho neza mwe mukunda mugakurikirana ibiganiro bya Gasanga TV. Reka ngushimire wakanze subscribe, umuntu w'agaciro cyane. Nawe utarakanda ugiye kubona kino kiganiro urasabwa gukanda subscribe kugira ngo uzaze ukomeza ubone ibiganiro bica hano umunsi ku wundi, igitondo, umugoroba. Uri umuntu w'agaciro uvuga ngo ukande subscribe, nta birebire bisabwa kandi ukabona ikiganiro ukakirangiza. Uri umuntu mwiza cyane. So guys, ndi hano ngarutse kandi mu mwanya w'umugoroba. Mu mwanya muto nubwo nari mbagajije ikiganiro ndi kwiyama abana b'abakobwa bakomeje kudusebya, bakomeje gusebya ubwoko. Ibi bintu kabisa byakomeje gufata indi ntera, byakomeje gusakara ahantu hose. Mu mwanya muto nibwo twari dutuje tuza ati inyigisho twatanga hari zagize icyo zikora. Ubu nyine nibwo twumvishije kandi undi muntu nawe ukoze dega ngiyo uguye mu kindi kibazo nk'icyo. Narebye ndatekereza abakobwa n'icyo bari kutwigisha, abakobwa n'icyo bari kutwereka. Abakobwa bagamije iki? Baba baguma bakora bene ibi bintu, badusebya, basebya ubwoko, basebya imiryango. Abakobwa mwene mureke izo ngeso. Umwana w'umukobwa umaze gukora icyo gitangaza, nawe nubwo byita ibitangaza, ko bahereye babigisha babatuka ku marezo sosiyo, ntibabwiye bumva ekada nkaho batazabona bireba. Ariko umwana w'umukobwa nawe muri Betega yari afite ubukwe. Baze nk'umuntu ufite ubukwe, witeguye ubukwe, gutaha ubukwe. Urebye amafoto ari kumwe n'umugabo we, bari bafite kubakana. Ni ibintu kabisa yari ameze neza, berewe, bameze neza. Ariko dukomeje kureba, twitegereza, aba bana batwereka kabisa ntabwo bishimishije, ntabwo biteye ishema ko baradusebya kabisa, bagasebya n'ubwoko. Iki kintu kabisa kiratangaje. Ariko umwana w'umukobwa ugiye kubona kino kiganiro, icyo namubwira ni kimwe, icyo namusaba ni kimwe: mwirinde gukomeza mukora ibi bintu, mwirinde gukomeza mutukisha abantu. Muratukisha, mbabwiye mu muryango ko murumvicara ko murawutukisha. Nimugire edikasiyo, mugire ubwenge, muba abana bakijijwe mu ntekerezo, muba abana basenga mu ntekerezo, mwitware nk'abanyamasengesho. Kuko uvuga ngo umwana w'umukobwa wa mbere ubonye ikosa aguyemo, nawe urakurikiye. Nibaze kabisa kuri ngorere wa nyuma. Icyo gusa nubabwira ni kimwe: mugende mureke gukora ibyo bintu, mugende mwirinde ibyo bintu, mwirinde gukora ayo mavideo, mwirinde kugira bene ibyo bintu. Ibyo bintu kabisa ko biraguma bidute. Mukomeje kabisa tubabaza ibintu bishimishije. Kosa rya mbere ko muragira kubabaza abakunzi banyu, mukababaza imiryango, mukababaza abapasiteri babarera mu mashingo yanyu, mukagira iki. Ibyo ni ibintu byose mwamugenda mukababaza n'igihugu, kuko muratukisha abantu cyane. Ikintu kimwe nubabwira, conseil gratuit: mugende muhereke guma musohora amavideo, ntacyo yayinjiriza abantu nta na kimwe, nta gitangaza kirimo yakora, nta kintu gikomeye. Mugende kabisa mubireke. Umukobwa ufite gukora ubukwe nawe ugize icyo asohora Betega, nibyo byatugoye no kubivugana. Ni ibintu
kabisa bigoranye, biragoye kabisa. Yeah, so guys, bimeze uko kabisa Trezor aririmbye indirimbo nziza cyane, ni bande. Iyo ndirimbo niko yitwa Mwisacingi, muramubona kabisa aboneka yitonze, ariko ibintu kabisa tubonye biratangaje none ibizo byatunaniye no kubivuga nyine, urashakira ukuntu nyine twobigira tubiyama hamwe.